Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abarwanyi ba M23 bataye muri yombi abagabo 40 muri teritwari ya Karere muri Kivu y'Amajyaruguru. Bari bajyanye intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare muri teritwari ya Masisi. Aba bafatiwe mu gace ka Kashebere muri groupe ya Rubereke. Urubuga Autorité rwavuze ko abagabo bafashwe bari batwaye ibikoresho bya gisirikare n'intwaro babijyanye muri teritwari ya Masisi muri mahanga. Amahanga hagiye mu biganza bya M23 tariki ya 20 z'ukwezi k'Ugushyingo. Bahambuye ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi ba Wazalendo. Imirwanire ikomeje gati ingabo za Kongo n'abarwanyi ba M23 muri iki gihe. Ingabo z'umutwe kwa kabiri mw'iki cyumweru zigaruriye gace kitwa Kirungutwe muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru agaragaza ko inyeshyamba ziri hafi ya teritwari ya Mwenga. Ingabo za M23 zafashe Kirungutwe zivuye muri Warungu. Bamwe mu bahaturiye bavuga ko Kirungutwe ari mu gabano ruhuza zone ya Warungu na Mwenga. Ingabo z'Urundi ariko kandi inyeshyamba zo mutwe wa M23 kuwa gatatu baramukiye mu mirwano ikomeye iri kubera mu gace ka Gasika. Gasika ni agace gaherereye Muzimu muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Amasoko atandukanye yemeza ko mu mirwano yo kuwa gatatu ingabo z'Urundi zisanzwe zifashe FARDC ku rugamba zarwanye zonyine kuko ziri ingabo za leta n'abarwanyi ba Wazalendo bahunze muri Gasika kuwa kabiri mw'iki cyumweru nyuma yo gusiga banahasabuye. Usibye Gasika, amakuru kandi yavuze ko ingabo za leta ya Kongo zaramaze guhunga mu yindi santere ikomeye ya Kamituga ni Mwenga mu mujyi. Ingabo z'Urundi zaramusizwe na M23 muri Gasika mu gihe izi nyeshyamba mu cyumweru gishize zigaruye uduce dutandukanye turanye nayo turimo nk'aka ka Kirungutwe. Hanyuma ariko kandi imirwano yari imaze iminsi yanganije ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo n'ingabo za Kongo Kinshasa mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo hapfiriyemo abantu 11 harimo abo ku mpande zombi n'abasivile. Iyi mirwano yatangiye ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 11 ubwo ingabo za Kongo zabuzaga abarwanyi ba Wazalendo gusahura imfashanyo. Ishami ryo rishinzwe iribwa PAM ryahaga abasivile baturiye muri uyu mujyi. Umuvugizi w'ingabo za Kongo ziri mu bikorwa byo kurura amahoro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Lieutenant Rigani Mbuyi Karonji yatangaje ko abantu 4 bari mu musirikare wa leta, 2 Wazalendo n'umusivile umwe bapfuye, 14 barakomereka. Imibare mike yatangajwe ku itariki ya 25 Ugushyingo igaragaza ko mu bakomerekeye muri iyi mirwano harimo 5 bapfiriye mu bitaro byo mu mujyi wa Uvira. Tariki ya 24 Ugushyingo nabwo Wazalendo n'ingabo za Kongo byasubiye ku imirwano. Abasivile bahagarika ibikorwa byabo biri mu bucuruzi. Uwo munsi yapfuye 2 hakomereka abandi bantu 2. Igisirikare cya Kongo cyemeza ko abasirikare bacyo 3 bapfiriye muri iyi mirwano, hapfa abarwanyi 3 Wazalendo. Abasigaye bapfuye ni abasivile. Mu ntangiriro zanzira uyu mwaka ingabo za Kongo na Wazalendo nabwo bahanganiye bikomeye mu mujyi wa Uvira. Icyo gihe abarwanyi b'iri huriro bashaka kwirukana Brigadier General Olivier Gasita yoherejwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu bamuziza ko ari umunyamurenge. Iyi mirwano igaragaza ko ingabo za Kongo nta bushobozi bifite bwo kugenzura Wazalendo. Ibi bituma muri leta bibaza ko impande zombi zashobora gukumira abarwanyi b'M23 mu bice birimo Uvira mu gihe zitumvikana. Narahanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banatwe leta ya Tanzania yanze gutangaza umubare w'abantu baguye mu myigaragambyo mu kwezi kwa 10. Yavuze ko ibivuga byasubiza inyuma urugendo rwo kwiyunga no gukira ibikomere mu gihugu. Minisitiri w'intebe w'iki gihugu Mwiguru Nshemba mu kiganiro n'itangazamakuru yamaganye bakomeje gutangaza umubare w'abantu bapfuye. Yavuze ko bivuga nta kuri bafite kuko wuzuyemo ikabya kurusha ibyabaye. Ibinyamakuru bya Tanzania byavuze ko leta idahakana ko abantu bapfuye mu myigaragambyo ariko udashaka kuvuga imibare ndetse yikomye bayitangaje kuko ngo biramutse ariko byagenze imiryango yose muri Dar es Salaam yakabaye iri mu kiriyo. Minisitiri w'intebe Mwiguru Nshemba ihakanye n'itangazwa n'abarwanyi ubutegetsi avuga ko harimo gukabya kuko hari igihugu gituranye itavuze amazina cyagize imirambo myinshi. Ahamya ko n'umunuko batakabaye bawukira igihugu kiramutse cyuzuye imirambo koko. Nyuma ariko imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yasabye urukiko mpuzamahanga mpano rya ICC gutangiza iperereza kuri Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania akaryozwa impfu yanze kunze. Kugeza ICC iratangaza niba izatangiza iperereza ku byakurikiye amatora muri Tanzania nubwo igihugu gisanzwe ari ikinyamuryango. Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya niwe perezida wa kano karere kahise witabye ICC ku mvururu zakurikiye amatora. Agenda kibi perezida ariko yagize umwere. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu muri Tanzania n'amashyaka arwanya ubutegetsi ahamya ko abantu 2 bapfiriye muri Tanzania mu mvururu zakurikiye amatora kandi abo bose ngo bishwe n'abapolisi baha amabwiriza na leta. Minisitiri w'intebe wa Tanzania yibukije abaturage ko nta hantu muri Afurika w'amatora ngo babure bene utu tunenge. Abasaba kwirenza uruhu rw'amazi bagateza imbere igihugu bakava mu butiku nk'ubu ngubu. Mu ijambo ryo kurehera muri iyi manda Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yashimiye abanenze uko amatora yagenze avuga ko batari ko bibona ariko ko nta muntu uburuta umwiso. Ni nyebeje muri Uganda abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Manitswe Minisitiri ushinzwe ubuhunzi muri Uganda yamenyesheje isi yose ko igihugu cyareye kongera kwakira abaturage biyita impunzi biva mu bihugu bitarimo intambara kubera amikoro yo kubitaho yabaye iyanga. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Bwana Hilary Onek yavuze ko yamenyesheje abakozi b'iyi minisiteri kutongera guha ubuhunzi abaturage bakomoka mu bihugu bya Somalia, Ethiopia na Eritrea kuko nta ntambara imwe mu bihugu yatuma abantu babo bahunga. Uganda ni igihugu gicumbikiye impunzi zibarirwa muri za miliyoni zo mu bihugu bitandukanye ku isi ariko cyane cyane Abanyafurika. Uyu mutegetsi yavuze ko uyu mwanzuro utereba abantu bahunze ibihugu mbere basanganwe ubuhunzi muri Uganda
ko bagomba kubugumana, ariko abantu bashya babwaka batazabuhabwa ngo nta kintu gihari cyatuma bahunga. Uganda ivuga ko buri munsi yakira abantu ibihumbi magana abiri bahunga muri Kongo Kinshasa, ndetse ko impunzi igihugu gicumbikiye zikaba miliyoni hafi ebyiri, kandi ubushobozi bwo kuzitunga bwagabanutse kuko nta nkunga zikibaho, bikaba byatumye nta muntu uzongera kwakirwa nk'impunzi ava mu bihugu bitarimo intambara. Uganda yavuze ko buri mwaka yajyaga yakira miliyoni 70 z'amadolari y'Amerika yo kwakira impunzi, none ubu ntigihabwa nagera kuri miliyoni 100, igasanga ikibazo gikomeye ku buryo itakongera gutanga ubuhungiro ku badafite ikibazo kigaragara gitumye bahunga. Nkiri ku makuru arebana n'ubuhunzi, ariko kandi leta y'u Rwanda yatangaje ko impunzi z'abarundi 115 zasubijwe mu gihugu cyazo ku bushake kuwa kabiri zinyuze ku mupaka wa Nemba Ruhani imbibi n'u Burundi buri mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Minisiteri y'u Rwanda ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ivuga ko kuva ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa munani mu myaka 5 ishize, kufatanya n'ishami ry'umuryango w'umujyi rita ku mpunzi HCR imaze gufasha mu gusubiza iwabo ku bushake impunzi zirenga 3000 z'abarundi. Amafoto yatangajwe n'ishami ry'umuryango rya HCR niyo minisiteri ku rubuga nkoranyambaga rwa X agaragaza izo mpunzi zifite ibikapu n'imodoka za bisi zo mu Rwanda zibatwaye. Bamwe muri izo mpunzi zatahutse babwira Radio Rwanda ko bishimiye ko basubiye iwabo, banashimira u Rwanda ko rwaye rwabacumbikiye. Iyi minisiteri igaragaza ko kubura u Rwanda rucumbikiye impunzi zirenga 52 z'abarundi zirimo 22 ziri mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'igihugu, naho izisigaye zose zikaba ziri mu bice by'imijyi. Iyi minisiteri yongeye ko ibyo bishimangira ibyo u Rwanda rwiyemeje byo kurinda no guha icyubahiro impunzi zose. Umwana w'u Rwanda n'u Burundi wabaye mubi kuva 2015 ubwo Gitega yashinjaga Kigali kugira uruhare mu igerageza ryapfuye guhirika ubutegetsi mu Burundi no gucumbikira mu bari bakuriye uwo mugambi. Ikirego u Rwanda rwakomeje guhakana. Icyo impunzi barirwa mu bihumbi z'abarundi zahungiye mu Rwanda nyuma y'imvururu ziciwemo abantu mu Burundi. Leta y'u Burundi yakomeje gushinja u Rwanda kugira ingwate impunzi z'abarundi no kudatanga bishinja kuba bari bakuriye umugambi wo kugerageza guhirika ubutegetsi 2015 ngo bagezwe mu bucamanza. U Rwanda ariko rurabihakana. Mu myaka ishize habaye ibikorwa by'impande zombi Gitega na Kigali byo kugerageza kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Ibintu byasubiye urudubi mu ntangiriro z'umwaka ushize mu kwezi kwa mbere ubwo Burundi bwongeraga gufunga imipaka yabwo ibuhuza n'u Rwanda. Mu mpera za Mutarama muri uyu mwaka, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nta gihamya atanze yavuze ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cye, ariko muri uyu mwaka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungira yatangaje ko igihugu cye n'u Burundi byaba biri mu nzira yo kureka ubucyabane no kumvikana. Umubano hagati ya Gitega na Kigali warushijeho kuzamba ubwo Burundi bwoherezaga ingabo zabwo ku butumire bwa Kongo Kinshasa gufatanya ingabo za Kongo rwanya M23. Abategetsi b'u Rwanda bagaragaje ko batishimiye icyo gikorwa kuko bashinja ingabo za Kongo gufatanya na FDLR umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Abategetsi b'u Burundi nabo kenshi bagiye bumvikana bashinja u Rwanda gukorana n'umutwe wa Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega, kandi ko nawe ufatanya n'umutwe wa M23 byagiye bivugwa kenshi na Loni Kinshasa ko uwo mutwe wa M23 ufashwa n'u Rwanda. Ibyo bituma bigaragara nk'aho Burundi n'u Rwanda birimo kurwana mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo nubwo bitigeze byemezwa gutyo n'abategetsi b'ibyo bihugu. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe umushinjacyaha mukuru wa Kenya yagaragaje ko inenge mu mategeko y'igihugu ari imwe mu mbogamizi bagize yatumye badakurikirana abantu bakomeye mu gihugu bakeye ko imvugo z'ibirwango no gukurura amacakubiri barimo n'abanyapolitiki bakomeye. Ikinyamakuru Daily Nation cyanditswe bwana Renson Ngonga yanze ko itegeko nshinga rya Kenya barihindura ingingo zirimo rigaha ububasha bwuzuye uru rwego kuko abona ko ubwo bubasha bw'ikirenga bwakoreshwa nabi, abantu bakabukoresha mu nyungu za politike bagamije gucecekesha abo batavuga rumwe. Uyu mugabo yabwiye komisiyo ya Sena ku kirego cy'imvugo z'amacakubiri zishinjwa Rigathi Gachagua uhoze ari visi perezida wa Kenya zitaregerwa kuko nta perezida rihagije ryakozwe ngo hagaragazwe ibimenyetso bidashidikanywaho. Ingonga yavuze ko ibirego 99% bakira basanga bituje ibimenyetso bihagije bikaba ngombwa ko babisubizayo, ngo n'ibya Gachagua uhoze ari visi perezida niko byagenze, habuze ibimenyetso bihagije byatuma aregerwa urukiko. Abasenateri ngo bari bamucanyeho umuriro bashinja urwego rushinja ibyaha ko rugenda bigura intege mu kuburanisha abantu bakomeye, cyane cyane abanyapolitiki baregwa amagambo y'urwango. Abasenateri bavuze ko ari abanyapolitiki bakomeye bari kwiyamamaza kuzategeka igihugu mu matora ari imbere bari gukoresha amagambo rutwitsi bakabe baryozwa amazi atararenga inkombe. Sena ya Kenya yavuze ko ihangayikishijwe n'amagambo y'inzangano akoreshwa n'abanyapolitiki bashaka kuba abategetsi ba Kenya. Bavuze ko byabaye 2007 bishobora kuzaba bikurushaho 2027 niba ubushinjacyaha budahagurutse ngo bushinyike amenyo. Naho Robert James Parkis uhoze mu ngabo z'Ubwongereza yangiye gufungura by'agateganyo mu gihe ategereje koherezwa kuburanira muri Kenya nyuma yo gutabwa muri yombi ashinjwa kwica umugore w'umunyakenyakazi Agnes Wanjiru 2012. Parkis w'imyaka 38 yafashwe ku itariki 5 Ugushyingo umwaka bikozwe n'ikigo cy'ubugenzacyaha cy'Ubwongereza mu mujyi wa Tidworth nyuma y'uko muri nzeri ubutegetsi bwa Kenya bwasabye ko atabwa muri yombi. Kuwa mbere abashinjacyaha mu rukiko rw'i Londres batangaje ko Parkis yahishuriye umwe mu basirikare bagenzi be ko yitanye Agnes Wanjiru wari umubyeyi w'umwana w'amezi 5. Umurambo we waje gusangwa mu kiga cy'amazi hafi ya Londres Court Hotel na Nyuki ahahoze ibirindiro by'igisirikare cy'Ubwongereza. Julius Smith wagaragaye abashinjacyaha ba Kenya yavuze ko Parkis yeretse umwe mu basirikare ikigega Wanjiru yaje gusangwamo aza kubwira
kubwira undi ko yamwishe nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina itaragenze neza. Pakis yahakanye ibyo aregwa ndetse yagiye aterwa inkunga n'igisirikare cy'Ubwongereza ku bijyanye n'ubwunganizi bw'amategeko. Mu cyumweru gishize yabwiye Daily Mail ko atari wishe Agnes Wanjiru. Ingabo z'Ubwongereza zakoreye muri Kenya zagiye zirirwa kenshi ibikorwa birimo iyicarubozo, guhungabanya ihame ry'uburinganire ndetse n'ibyaha byangiza ibidukikije. Muri Kanama uyu mwaka Ubwongereza bwemeye kwishyura miliyoni 2.9 z'amapawundi nk'indishyi ku baturage mu gace ka Roydaiga nyuma y'igihe mu batewe n'inkongi y'umuriro yaturutse ku myitozo y'ingabo z'Ubwongereza yo muri 2021.